ایوارا خیر بینرین چارپل مدیا و پی تی وی ایرو اندیسا به برنامه کی نو و به مجارین نورا بوارانه برنامه ما ایرو داد حق بیوانی ما هیجا هنه ریبر هبون و نویسکار و روشنبیر نهاد تمر سیاستمدار و هروها هفکاری من عبدالباقی حسینی هم مدراتور هم شروع کاری برنامه د پیشیا کوم دست به بکنده برای میوانی میورن باشم ویدیو کی بنیارن بله برز ریبر هبون و برز نهاد تمر اون هر دو جیب خیر سر چابهاتنا ما مستعد باقی تو جی سر چابهاتنا پیشیا کوم وقت بکن ویدیو کی مهیه باشه جام در بازی برنامه خود بن به برنامه گذاری بکن ویدیو گذاری بکن که باشه جام در باز جاردن ایوارا خوشون هون خیراتنا برز ما مستعد باقی کات میوانی مهنه کی بدیم ناس کرن دی گلک باش بو بشتارا بله گلک سپاس ایوار باش تماشاوان هیجا تماشاوان پی تی وی و چارپل مدیا هم خیراتنی با تباد کن خیراتنی بحردو میوان عزیز دکن ککری برهبون و کک نهاد تمر بێگومان هەردوو هەواڵێن مەی هێژا کارێکی و خەباتێکی دوو درێژ دووواد هەیە ئەزێوا بدەم ناسیم بووە کەک نهاد تەمر نویسکار و سیاسەتمەدار بخۆش باژارێ دەربێسیەیە یا کۆتکە ڕۆژاوای کوردستانê ساڵە 1968 ji dayîk bûye xwendina xwe ta Bakalorya an jî lîsa bi zimanê bakurî qedandiye ji mêj ve dest bi nîvsandinê kiriye çi warê helbestê çi warê romanê çi warê çîrokê bi her du zimanan dinivîsîne zimanê Kurdî û Erebî sala 2023 de romana xwe ya bi zimanê Erebî derxiste bû Ezra tewecet birrîmal bawerim wa heye توجد عذراء توجد بالرماد توجد بالرماد من وها گوهرت بو زمان کردی کشکاک چین به آریه هاتیه خملاندن اگر نظام بلکه بله چند پرتوکن وی هنن چه هلبس چیرو پاگمگو به زمان کردینه لبر چاپینه دواری سیاستی ده جمیج و به تفگره کردی سیاسی بوار خبار دکر اوه دمک دور 30 سالی گود تفگره کردی سیاسی ده او اندام پارتیا یکیتیا ديمقراط لسوريا اجي بعربي حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا هر وهاد كوملين جوانا جي كاركريا واندامي سازية وفيربونا وبارسنا زمان كردي يجي اوي دقلك روجنما وكوفارن كردي برهمين خوب الشاندنا باور موها جمهات بوجوتين كك نهاد اگر تشكي زي انت بپاشت تكار لا هو ابي ما هو مي كما شوان بيجي ككريبر هبون براستي قالك برهمي ويهن لبلام كرتي بيجن اي مش خلك مي روجافاي كردستاني جباجاري من بجيه صالح 1987 جدايك بويه خوندناوی دواره زمان عربی دیه گو فقولتا زمان عربی زانینگاه حلب تواو کریه جی سال 2015 و ورد لألمانيا دمینه بجیبویه
هەروەکی دیژی کەکنیهاجی الآن ئەڵمانیا بچی دەبێت کار و خەباتێن کە کرێبەر گەلەکن مالپەرێک بناوێ مالپەرە کۆمبوونە زانیاریان ئازاد ئەوی دروست کرد بوو ji bo weşanên pertûkên elektrînî هەروەکی دیژی بە هەردوو زمانە دنیویسین زمانی کوردی و عەرەبی gelek berhemiyane gelek gotar û lîkolînên xwe di malperên û rojnameyên Kurdî belav dike berê endamê Yekîtiya Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê bû lê ana endamê Yekîtiya Giştî a nivîskar û rojnamevanên Kurd li Sûriyayê وەگۆمە got ji هەروەکی دیژی li Düsseldorfê bajarê Düsseldorfê li Almanya navendek bo rewşenbîriyê hatiye vekirin ew jî yek ji kesên got beşdar bûî damezrandina wê de هەروەکی دیژی pêşkejvanê bernameya zaniyar ya bi zimanê Kurdî û Erebî li ser Zoomê got pêşkej dikir heta ne ez bawerim berdewam e û gelek di YouTubeê jî gelek çalakek rêber ji ber hemên wî di warê helbestê de sê dîwanên wî hene di warê çîrokê de çîrokek bi zimanê Kurdî derxistibû mîr mukurhatiyên mest bawerim wiha bûne mukurhatên mest mukurhatên mest هەروەکی di warê romanê de erdhej hatibû belavkirin bi zimanê Erebî ezilzal sala 2023 di warê nirxandinê di şeş vekolînên wî henin di warê ramanê di Hizr de heşt berhemê wî henin di warê wergerandinên di yek pertûk heye û heta dawî bi rastî gelek berhemê wî henin û binav jî kirbûn dê mixabin dema me yani eger em bêjin ew xwe programeke carekê bixêr em ê li ser wê jî bisekinin ev herdû derbarî herdû mêvanên me ezîz rêber hebûn û Nîhat Temir bûn eger tiştekî zêde cem herdû mêvanên me hebe li wa zêde bike karim bêjim an jî kek Mîrza kare programê berdewam bike vadiyara tiştek ku lê zêde bikin tune carekîn din dibare herdû mêvanê me jî bixêr sersera serçava hatine û her wiha beşdarê me jî bixêr hatine em hêvî dikin ku em bikarbin di vê bernameyê da ew mijarên ku me daye pêşiya xwe li ser wana guftûgoyekî baş bikin û beşdarê me jî eger bikarbin bi pirsê xwe û bi şîroveyê xwe beşdar bibin em ê kêfxweş bibin belê mijara me ewilê bira reşî bîne were ser ekranê rêveberiya xwe ser hêj jî çalakvanên NKSê û direvînin û zindan dike demekî dirêj e ku ev kara li Rojavayê Kurdistanê li ciyê ku rêveberiya xwe ser lê hekim dike rewşenbîr nivîskar û bi taybet siyasetmedarên Kurd têne revandin heta zarok jî têne revandin ku dêw bavê wan dertên kolana zarokê xwe dixwazin û ew bikin gelekî bûyerên wiha me bihîstiye lê di demekî da ku anha behsa helbijartinê dikin belkî haya we jî heye ku eva tê dixwazin di siyê gulanê da helbijartinên herêmî çê bikin li heft kantonan da û sed û bîst û yek dê wekîlên şehrewanî werin helbijartin bernama wan da wisa heye û di demekî de ye ku dîsa biryar dabûn bixwe bi qanûnekî derxistibûn ku dibe her kesek partiyên siyasî werin li ba me xwe qeyd bikin bibin resmî yani ê ku li ba wan nîn ê ku naçin ji wan re nabêjin em li virin ewana resmî nînin li gor siyaseta wan welatekî ku dixwaze bibe azad û rêxistin û tevgerên wî yên ku dixwazin wê azadî pêk bînin û dewletekî ya jî welatekî damezrînin û rabin li kêleka wî jî siyasetmedarên wî welatî têkoşerên wî welatî zarokên wî welatî birevînin eva çawa li heftê ez ê wana ji mêvanê me bipirsim pêşî ji birêz wek rewşenbîrekî wek nivîskarekî ku ji nêzik ve haya wî ji
روجاوای کردستان هيا و دشوپین جی گلک وران دا وک هجا جناب وجی پاسا برهمی ویکر برز هبون از بپرسش برکو ربر هبون بپرسش برکو وک اتخازم ویا جراوشن بیرکی نویسکارکی کل گل ولات خو را لسر وانا هنکی دیتنی خوش بومک پیشکش که بله برز ربر تو چه بیجی بو ویتشتی بري همو تشتي از الواسلاف دكم لتماشافان وجي سلاف دكم جبو ما يعني اف خلق دما تي پیشکش کرن باشکی گرینگا جه گرینگیا خواجه کو هول ده پر گفتگوی گوتوبیجه هر تم قایم بکرد ناوبرا میوانن برنامه‌یان و کسین تماشاوان و تشتي هري خوش و از دبینم گلکی وسا بالکش کو پرسن کسن ین ما تماشا دکن جیجی تینا نویساندن بو کو ام آگاهدار بن جوان پرسان و برسوی وانجی بدن يعني اف خلق جداهی آخوا اف يعني براستی از بی ده هفتیا بری از الولیت بوم روج آوای کردستانی بوم براستی روش از نکارم تام بچاوکی رش لی میزینم یان بچاوکی گلکی باش لی میزینم نوسایه ام ده هره مکی دا لهاوردوره و همی بن نه آرامی هیا نه اولهی هیا تبایی روجلات ناوین روشک نه آرام تجی لبله روج آوای کردستان هنکی بهتر چاو لسره بهتر روشک آورتل لی تکرن ام دوی بوی چاوی جی بنرخین وکی نویسکاره کی پشتی 12 سال بدگره ولیت از کارم بیجم بهتر هسته کی جی بیره کرنه من گرد هسته کی کو از هسته کم کو مینا مروه کی بیان هست کن در دوره من جی ولو بوی چاویل من میزینن اجی به همان روشن خوا تم ولو ماتمایی درامم مجول دبم يعني ام بيجن هستكي وصا داغرتي هستياري بمقرت ويكيليكي مروف دما تبدگره ولاتي خوا پشتی 12 سال يعني پر بجبو مرسلين سياسي نا اوقاسي مجولة بقاسي مرسلين گريداي بجيانا مروفان بجيانا تاككس دوي ولاتي دا ولاتي كي دناف ويرانية دا مروف دزانا خلقي ويجي تم دا ترسكي دا دجين تم دا هستكي دا دجين جوانن وي دخوازن جوي ولاتي دركهن تم گوتنه درکتنه سر زمان وانه مجاري برز ريبر اما لسر خالي لسر وي گوتنه جناب تا مجاري کی مهيه روشه سیاسی آبوری و مروی روجاوای کردستان بله اگر بکار بید لسر وی خالی لسر وی مجاری گوتنه خو بیجی اگر گوتنه تا هبن تایبت بیجی دی باشتر به يعني اجرنا او قلتنا كنت نهبست كي للسروي خالكي ما مجاركي ما هي اجام دويدا من نقاش باخن دي باشتر دي ساجي جناب تزانه بله بهتر رياتا خالك كنت للسر رواستاي بيشي او رواندن اندامن بله بجبوي يعني بويا كان سروان داخن ودرباز دبل بله بله يعني از بینم کو اویکان چیکی نداره داید و یعنی مروف ریزه بگره اپوزیسیونه ام بیجن انکسی وقت هزکی اپوزیسیونه دوی هبه دوی ام بیجن او برچاف کرن و اشکنجه کرن او نجه پرنسیبن دموکراسیه نه و از باورم اوری و بری تم دویجت قالب دموکراسی بونه دکه قاله
رێزێل سەر جوداهیە دیگە گور ئەو دبێژێت دوێ ئەم دوێ سەرڤەیەکێ پابند بە دوێ ئەو ئینسیاتیڤا و دەمێکێ هاتە بەحثکردن ji aliyê General Mustafa Abdî ew danûstandin ew diyalog divê careke din were geştkirin divê siyaseteke em bêjin zelal divê derbarê bête naskirin ji ber çi dibin kelem çi dibin aloz pêş diyaloga navbera en kesê û rêveberiyê çi dihêle ev alozî deke divê vayeka bête zelalkirin ji millet ra yani birekekî zelal vekirî were gotin û divê yani çareserî li gor min vegera diyalogê yani vegera diyaloga navbera aliyên Kurdî ji ber hîro wekan zanin yani ger ew diyalog çê nebe ew wek yek em bêjin yekîtî newa damezrandin ew hewaya newaye bicîkirin bi rastî rewşa deverê bervek têkbirinê ye ji ber millet Kurd her tim û tim ji wî welatî derdikevin ciwan bi taybet derdikevin yani pêkhatiyên Ereb rêjeyê wan her û her bêtir dibe guhatina demografîk bi we rastiyekê niha yani mixabin di Qamişloda niha rêjeya pêkhateyên Ereb jûrî 65 ji sedî ye yani ev tê wat heye ku Kurd hêdî hîdî dibin pêkhateyek yani kêm netew yani pir dûr nekevin yani gorjvir heta salê were wê bibînî rêje gelekî wê xuya bike wê diyar bike ku wê her kêm be wê hejmarê me bawer keş min vir heta salê were jî ne dûr wê bi qasî rêjeya Siryanan bê Siryana çend hebin sed jî dernakevin diset qey hezarek wê rewşa me jî her û her kêmtir bibe ger em li ser bêm em bêjin nav xeda wek rêxistinên siyasî em negihêne nexşereyekê wê ew gel jî wê duê zemînê de duê erdê da nemîne divê em ser vê yekê bi çavekî berpirsyar lê meyzînin û divê yani singê me ji rexnava vekirî be ji her du aliya re dibêjim divê hîr û vegerin ser maseyê yani ti çarenîne ji bilî danûstandinê ji bilî devberdana ji işkence û çavgirtin û tiştê wisa ji ber yani divê îro em wek Kurd ji serpêhatiyên rejîmên serkotker êl divê navçeyê divê em sûdê jê wegirin dersekî ji wê wegirin ku bi işkencekirinê û neqebûlkirinê û em bêjin bi van bivên siyasetên çewt em ê negihên ti encamekê ti çareseriyekê lê divê em ser vêyekê rawestin û tev giştî mala xwe paqij bikin yani ger rewş bi vî rengî bimîne mixabin wê tiştekî ji bo me nemîne em ser biaxivin rojekê ji roja em ku em niha ku em hîro siyasetê dikin û rexnan dikin jî em li ser zemînekê rexne dikin ser zemînê hebûnê milletekî lê wextê ew millet nemîne duê zemîna xwe da êdî tiştek wê dest me nebe ku em ser wê danûstandinê jî bikin ser wê jî rexneyê bikin Belê gelekî spas ez bên ba mêvanê xwe diham Birêz Nihat Temir siyasetmedar e û di nav gelek partiyên siyasîn Rojavayê Kurdistanê da jî cî girtiye û dixebite jî Birêz Nihat Temir tam di demekî ku rêveberiya xwe ser bi münasebeta cejna Remezanê efyekî derdixe duê heman demî da çar kesên endamên PDK'ye ku endamê NK'ye ne digre yekî jê Rêkan Ehmed'e 29 Adarê da hatiye girtin Merwan Hüseyin dîsa yekî Nîsanê da hatiye girtin Hesan Dorsun dîsa piştî Eydê hatiye girtin û Ahmed Sofî ewana tev endamê PDK'ye ne yek ciwan partiya Hüseyin Doran endamê partiya gele û endamê NK'ye yani eva ji destpêkê heta ne problem hene
افقرتن هنا لدمكي دا كنت تخازي عفيكي درخي كنت بيجي ولا من تشتكي وهاك الذكر لراسنينا عفو درخم وحمياجي آزادكم كجوي بيدا تشتكو هنبا همان دقيقه دا همان ساعت دا دیسا دچی کسین سیاسیین کل هرم چالاکن براستی کسین که دبکو قاسوان نباجی دیسا دلیوان جبو ولاتوان شوته دلیوان جبو خلقوان شوته و تخوازن جبو آزادیوان جبو پیش روجوان تشتی باش بکن لگور بیرو پوچونی خو و تجی برپرسوی داره یا جی دستلاته داره و نخوازی نایلی که او سیاست بکن نایلی که نو گلده باختن و دخوازا آزادی ولاتا کیجی نو کوانه دام بیجن دویجی از دخوازا آزادی ولاتا کیجی بکن اما چال هفته و جنابته وک سیاست مداره کی چال دمرخینه ایوار باش ورتواره وشتباشرانی ور بس تیبینک از آنها د پارتیا یکیتی دیمقراطی کرد سوریا کار ناکم بس افتیبینا و از در باسم مجاری ما مستا بچه آوایی به او گرتنا چالکوانا به گرتنا سیویلا به گرتنا اندام پارتیا بین او کسی سر بخوبن نرواية وبتقواي ناي قبول كرن يعني بي جنه وبي سدم او بي توانباركي خيائية عند هذا جهك يوك أبدزانن إيرو ريفابريا خسر وكي مؤسساتي دا كاردك وخب فينا في دبينه دبي لفيا آجهدار كسين جو بقرن يعني دمي جو اختا باندك بديمقراطية وبآزاتي بوكهفي وكهفيا جلان دبي الفيا تيخ بين برشاو يعني قرتنا شالقوانا او اندامي تشبارتي برجو آزاتيا رامانا وآزاتيا نرينا وآزاتيا روجنامه‌وان کس نیولو دوی دمیده ده هر ولاتك يقانا وام في ولاتين أوروبيين وكم دبينن تبدي يعني آزات بتشاوي بآخر لما وسام تخص أزبال التشكيدن بياد زانن وقت ب كاركي براستي سر جرك بيسكناندن لشكيجان آلي بيسكناندن يعني قلك روشنبير وكسين سر بخوا وك منظمات ما في مروفان السر قلك آخفيدن وسر قلك داخواز كرنن لمخابن داخواز او كم دزان حياة أنا جه لي نادن أو حياة داوي جه دينن بس إيه من الرنام هيلا كيدن أسكارن بدم خياكن ده أنا كسيدة وجماني ده يعني أوجي أوك بكاركي أوكتي خستن رانابم ما دم كيدبري چند سالة هفرزتيا كردي وهف داخوازا لهفهاتني والسرماساكي رونشتن ل مراستقين جهردو آليا مندي براستي دمك تسكني وكي بر أنا كسي خنا بينوكي بر برسيار بر فان كسان تاني برنجكي فديوكي برنجكي شرموكي وبيانكي درخي أو قوتين كي درخي فيا از بباوريامي السودان دنريني مدى دبي خو ببینه خودی ماف لسر خاکا خو ببینه او جی کار به کارکی به ریوریا خو سر بکه تیکم واسط مشکلتن يعني را ایرو به هما هنگیر هف بشه به هما هنگیر کار دکه اف بشه او ام دزانن ام بیجن نبیجن
ريفابريا خسر جقلك هلا وجقلك دولتا وجقلك ما فهم يعني امكارم بتشكي بنحيا داوي اريكر لسر كاري وان سر بس اكتيف يعني بوزيتيف يعني اللي تي نرين يعني مش ارامي دهرمي هي ارامي و يعني ام دبين روشا قليمه اللي هلا قام شلو هلا واندرنا آرام تري جروشين باجاري دند هلا أو كسين تشقدار أو رجيما أسد لفر أنا أم دبين هما هنجيه دي أو انتهاكاتي أو العفرين والسريكة عندي يعني مقارب بين السريكة عندي مندي تي قال بوي لسر قرتنا ولسر دزدانين لسر خانيين خلكي واشكنجة والعفرين وقتلي لو خيايج وك روشنبير وك روجنا مافان هون دشوبين العفرين روج بروج كشتن قرتن اشكنجة كرن يعني روجك درباس نابقو يكو دونا إن أشكنجة كرن بريا دروجا وبريا سيروجا يكي أشكنجة كرن شما هنكي سيارة زيادة آجوتي يعني أب كسين تشقدار إيرو رو أنا كسي بواره هف بش يعني أم خنابين بربرسيار نل ويهيلي نل فيهيل إيرو تأوفيسك لآلي عفريني روني راستقينة كي ببيني تنيو لآلي قام شلوجي خنابين بربرسيار برزني هات بلنا مجارمة دوی مجاری دام أوكنينه مجارمة كو أنا كسيام بنرخين چه سياست كه چه سياست ناك أموي بكن در روشا دنا مجارا روشا سياسي وجيانا جلدا أم تكارن وي مناقشة بكن ل كسكي وقت جناب تدبيك و إدارة هرمكي دست وان دايا و دخوازن آرامیه دخوازن و نظام او دخوازن لدي ساجي او كسانا دكارن كسكي مينا خوا كو دخوازن ولات خوا آزاد بكن دخوازن ولات خوا سرخوا بكن دخوازن نظام چي بكن بچن واناجي بگرم بخن زندانه قالو او مافا لكسكي لآليكي كو ديمقراسية باريزة لآليكي كو مافي مروفات باريزة ابا چاوا ليتي ام تخوازن وي زامبن كو حمي آلية ما دجمن گرتن چار آلية ما دجمنن اجاج دوست دجمناجي يعني كو ام بيجن قالك ام حساب كي قالك نبا حساب بكن او تيرناك او ام جرابن لقال خلقي خو لقال روشنبيري خو لقال سياسة مداري خو يجي لقال خلقي خو فان كراب بكن قالوا چقاسا پیشیا مرفا رونید که چقاسا مرفا دکار مرفا دا سربلند که یا دکجینه انجام کار بری ما مستوى ام تخوازن وی بافن اگرنا انا کسی مقالك جرى الفر انا كساجي خبر دايا كرياري وانجي خبر دايا وانا اوجي هشارجي كريا ودي ساجي خالك دوي خالي دا روشة سياسي يلا روجافاي كردستان وروشة قال ام تكارن دوي دا فانتشتانا دي سبافن لا اما انها تخوازن دوي واردا كام چت كارن جرب بريا خسر را چه نصيحت كن ياجي چه پیشنیازی و جناب و روشنبیر و سیاستمدارن ولات کام کارن چه بیشن جواره کوفی کاری نکن اما کار دجمنایه نه کاری می دوستایه نه کاری می پاپوایه بله ما مستحقم پیشی دا خویا کرن افکارکی نه روايه و کارکی نه کسینگو دستهلات ایرو ل كرد دستهلاتك كرديه تبي بنرينك كردايتي بنرينك اوك هذيل ملتي خو بنر اوكهب نكسين جو دوستي مب حواليم او نرينك وكسي او تبي ترسي نرينه مبن يا ايرو نرينك سربخو بد نرينك آزاد بده ازوي بقرم انبيا تبدي ديزاين دسبيك يجوت نكارك روايه وافكار يعني جزود دوزافي كاري دبي قرتنا كسين روشنبيل اندامي بارتيان كسين روجنمافان يعني تواري تجي ناي قبول كرين يعني شيء كبه دنجي
دنگی روزنامه‌وان و دنگی کسین سر بخوا درد کبد به کار یعنی نکارکی روای راستی اف استانگی دخه کاری هفرستیا کردی براستی اگر دلی کسی هب نیزیک به اف اینکی مرا بده سکینی براستی تجارت بله گلک سپاس ما مستعد باقي که هبه پرسته و لسر مجارجی بیرو بوچونته امزان عم لبر دوی شاشیدم گلک نقاشه و هایاجی دین روجه لسر داخفن لداويها ام دلد نيرن هيجي او بردوامه دمكي كو باسكل وعافيه دردخل وبشتي ويجي ساعتها كي دوسته همان دامي داك وعافيه داخفن خلقين دقرين خلقين سياسي دقرين خلقين ولا باريس دقرين خلقين وي ولاتي دقرين كردات دقرين حتى انا من نبي كو عربه كي قرتبن كو سياسات كلو ياجي جوهيه كي قرتبن كل سياسات كياجي بيجي مليسة كي كل سياسات كاعتنا من نبي كو انا قرتنا جناب تشد بيجي راس زجوي قلتنا تاع داوي دسبي بكم براستيجي يعني حتى في الله او صد في الله جوكك ريبر جوتي الورد منين قالكي غازنا جري بريا خسرتكم قالكي رخنا ويدكن وبدجواري لبري او نويرن يكي جواجي تخن حبسيده جارك الثاني هولدان دانغو يكي كان ساعتها مسكنين الدنيا لي خلوا خراكرن ويكسر ويبردان لي مخابن خوياي ام كردن ربن انجي كردن حسنتو يغو حشنتو اخدكن امن وقول بيجن جان فداي في بروسيسا ريفابريا خسر بيجومان يعني او ريفابريا خسر في مسألة قبولنا كانجي ركفانين خوا وقو هوال ريبرغوت اوبوزيسيونين خوا يدو كرد بونو اوبوزيسيونين بيجي كردار ريفابريا خسر تشكي جيم خابنيه وقبولنا كن وك شريك وك هفند يعني وتوا قبولنا كن دقل قال لك پیمان چبون و گوند زان پیمان نولره پیمان دوکه دما داوی پیمان حسکه زي ورم سر جبا خدم دما کو سفير امريكي ويليام روباك حاضر بو يعني جرك كردي جاش خو فهم بكن شخور سياسته بكن افقاس دولت هرم الوام قاتي جو كردن روجابه ببن يك دنك كاربن روجا كجروجات تشتكي بدس بخن وبرنجكي تند ليه مخابن خويا حد يكي برجوانديه خويا يعني عليهم كان غازنا جي انا كسبكن لي غازنا هري مزنجي ريبريا خسرتي كرن جبر ايرو او دستلات يعني او كارت تشتكي بك وتشكي باجي بك جبو كردات تبعي يعني براسي قلتنا ككريبر يعني جي مخابنيه او ديموغرافيا هري ماميا كردستاني لحد حمي برشنوي قال كي لاواز بويه كار بيشروجي وكيمنتو قال لك بتشوجي لما جي مخابنيه افشما تكرن جالي ريبريا خسر وقم قلت هفالتيه قبول ناك وك شريك يعني كرد حمي ببن بيك يقدن ببن دصلات ادو او هستي نتوي جمنا كسي قال لك خرته لي مخابن جم ريبريا خسر لخرته اجبر بها ملتي ما يجي دبينن هستي نبي كوي خلي دقرن ولا نكسي دقرن وبوانا خوشه وكي ديجي كسي روجنامه‌وان كسي سياسه مدار وقتها رخنك السياسه ريبريا خسر دكي الجمع او دبيجين خطا صوره يعني نكمي حزب بعث دماغو او الصلاه بول جمع ومن هنديه ولاد بون هما تقولتنك لديجي ريجيمي ان لديجي حزب بعث ذكر يكسر تدقرتن دقوتشينا بيكي رقبان لهندري ولاد هبه عيني سياستها بعث وجد جوارتر ريبريا خسر ويب كارتينه يعني جيم خابنيه اسكارن بيجي يعني وقت مساله اني زمان مساله هربجارتني د 2014 دماغو پیمانه د هوکي چي بو پیمانه گلکی خوشک بو 40% جبو ريبريا خسر به 40% جبو انا كسبو 20% جبو بارتين دي وكسن سر بخبه يعني اگر اب مثلا 2014 ايرو 10 سال سر درباز بو جو بيك بهاتا وربك ايرو وي هريما كردي لهريما روجاواي كردستان وينكمي باشوری کردستان و هولیر بانا به پیشکتنا خوا به آبای کرنا خوا به مابونا ملت دهندره ویده یتشکی گلکی هجابا يعني وكي ديجي مثلا يعني اوقع زخت لملتك اوقع تنديه لملتك ملت نامين ملت نما تحمودك فجبر بها بيضربن يعني وقتها كيبر بيجي كيف امبونك منتو جبر وي سياستي والرجيم تنا رجيم هي يجي برنجك يرجع يبين تشتكي ناكر هل ورد السلاطه
يا ريبابريا خسر جرك ريبابريا خسر او يعني او رحتيه بد ملتي خو امي بين سروي خاله وقتاني زمان ليبل تشتكي بالكش بدم بيشتي 2014 وبيمانه دهوكي چوتری هر دو وگریان روجاوای کردستانی یکسر ریوبریا خسر گو ازی هالبجارتنا چه بکن دوی دمه دانه کسی جرگو بین خفره بک چند روزه کی امیل هفرونن امی سیستم که جوی هالبجارتنی دینن داکو امکاربن هالبجارتنی بکن ریوبریا خسر گوز قبول ناکن و یکسر کر بتنا خوی چه خیانه کسی جو خودوری و مسئله کر و حمی حوالی خود درخستن کرن بر پرسه اگم بیجن بلدیاتی هندری ویلی یعنی او سیاست جمعی هی قبول ناکد کسی قبول ناکد وقت شریکش بر او يعني نكاركي نتويدك كاركي برجوانديك بارتيتي دك برنجكي بارتيتي المسألة نره ويرو خد بيني جو خد السلاح دار وبريويتش يبون وسلاح ويتش وشكيويتش يبون وهسديتش يبون هزنويتش يبونن وش أخي تجاري كسك قبولناك الشريك حمي كسن قد خوازجي تيك من بنسيا ويده تخوازن وقت بيعبن يعني يرو بارتيين قد هندن مخابن ريزين هنك جوا كتنن دبنسيا ريبريا خسر بونه كولش ريبريا خسر تجاري دنگ ديوا نخوياي وك بارتي وك سازي وك روشنبير تجاري نخوياي هر ورد بنوي سياسه ريبريا خسر دمشينن وجيم خابنيه مثلا كك ديهات تبحث عفرين وسريكانيه كر بيغمان يعني وقتها هجر امبيجن تندي دجواري ديجي ملتي متكرن تبي نبي حجمناكن يعني او عربن بصيروا كردة كي تحكم دارياتك وتعديلتك يعني غازنا مجفيه وبراستيجي هجر مثلا بردوام ببي وريبريا خسر جهداري محرسيكا محرشارا بكره وشمبيرن كرد جو امفاغو تناد بيجن بامنك ونهل جو او انا كسيروش كجوجا بجنهف وبارتين ديتير وكسن روشنبير قال لك انا قال لك اكاديمي هرن كاربن براستيجي سيستم خوشك لريبريا خسر بكن وكارب دنج ملتي كرد هستي نتوية ملتي كرد بين هولي نمثلا براتيا ملتها تعني زمان كك ميرزا باور بك نعربي ور يعني لا منطقي نعربي ور ونف الله ور يك جاري قبول ناكن جو يكي كرد ببدا سلات تجاري قبول حكمدارية ملتي كرد صرخو قبول ناكن إيرو روح حريك بيش تاخد جيكي جريدان عرب بيش تاخد بيستو سي دولتي عربا جريداي في اللاجي بيش تاخد بأوروبا وفاتيكان جريداي لبلام كرب بيش تاخد مبكيف جريداي في مخابرية براسي وقتا يكو الشروفة بك وأم كرد نكار بجينهف بلي قالك سباس از جاردن ورم با میوانه خو اگر وی مجاری تشتکی کو بجبیر کربن یاجی لسر وی مجاری تشتکی کو بیجن هبه برا بیجن کرم کن اگر نه ام دروازه خاله خوی دیاد بن بلی ود دیاره تشتکی نورتنه ام دروازه خاله خوی دیاد بن خاله ما دیاد دیسا یکسر دربار روجاوای کردستانه هلبت هرمه جي اما دمك شر اسرائيل و فلسطينيه يعني بيجن رخصتن وانن جبوه هناك عليا كار لكن وك حماس وك حزب الله وك دنا اما دمك شر وان هي نزيكي شش حفت مهبو چند روز برجي اسرائيل خالن عسكري ايران يخستن پشتوی ایران و دروژه ایران لیخستیه یعنی شرکی او کی آلوزیه کی مزن نب هرم ده هي لدنب هرم ده امشي دبنيفان آلوزیا دا دبنيفان هف خستنا دا دپچق جيكي تنکو ام تنگی خواب بگیجن جيكي تنکو ام خواب کاربن بپارزن شر لهرم ما اسرائيل بنجها ايران تخا ايران رد باشور كردستان لكردات ياجي ايران رد نظام لكل كردات خا كردات بشار ديسا يعني ديفيجن نظام لكل شرط شدت انت المرة من دعوة خاصة كن شر اخواتي ندخلنا او كما براستي روشا روجاوي كردستان بن باندورا في شرطة جرب جرانا يعني در ما ترامنا كيجا شريوانجي عطنا دل النفس عامة كن استغزم ديسا
وی مجاری میوانی ما جمعه شیروفه بکن برز ریبر اگر بکن وک روشنبیره که دنیای شوپینی وی شر جنبت شوپینی چه باندورایی لسر روجاوای کردستان بس روجاوای کردستان که البته باشور ہے باکور ہے وانا همیشه دبنوی او کی دانه لآنها مجرم روجاوای کردستان چه باندورایی لسر راحتیه خلقی آزادیه خلقی جیانا خلقی هم آلیه سیاسی هم جی آلیه آبوری و جیانا سویل دهیه بله بگومان افشار ناورا ایران و اسرائیل درێژیە کە ji bûyera yan ji şera ku Hemas dest pê kiribû heftê Oktoberê. Bêguman ku çi şerekî di navbera Îranê û İsraîlê bixewime wê bandora xwe pêşî li ser Kurdan be. Em carna hêvî dikin ku ger çavê Amerîka û İsraîl ji bo şikestinê yan lawazkirina Îranê hebe dibe ku parçeyê Rojhilata Kurdistanê hinekî azad be weke rewşê Kurdê me yê başûr di salên nûdî da be. Yani em bêjin wek şêwayeke ku mirov Kurd Rojhilat wê çaxê mîna xelkê me yê başûrê Kurdistanê di salên nûdî da ew xwe birêva bibin. Lê em vê hêviyê wisa dilê xwe xweş dikin lê xuya ye ku tiştekî wisa biqewime ji ber em nikarin xo mîna dewletan biparêzin yan em bên wan balafirin bê balafirvan em bixînin bixwe tiştekî me çekê me tune ku em wan tiştana jî çêkin wekû Urdunê carekê got çi teyare çi balafir li ser ezmanê me tev bigere em ê lêxin em jî wê nikarin çêkî wisa bikin mixabin wê ziyana wê yekê piştrast em ê bedelê wê bidin. Lê em bêhêvîne ku tiştekî bi vê rengî neqewim. Ji ber ku xuya ye hemû rewş yanî wek pêş çavê me tê aşkere kirin ku ev şer ger qewimî bi rastî yê ziyanê wê pêşî dide dîsa em Kurd in. Ji ber ta roja îro tihe em bêjin hevalbendê me dîsa em bêjin paş me tune ne. Wek pêkhateyên din yên kêlek me dijîn cîranê me ne. Yên bi me re dijîn pê ew piştrastin ji tevgerê xwe ji ber pey wan kes hene wan diparêzin. Lê me we Kurd ne kes ji me hez dike ne em bi xwe jî hevdû hez dikin. Xabin ev rastiyeke. Lê tevî vê yekê em bihêvîne ku tiştekî bi vê rengî neqewime yanî destwardanekî Emerîkî ji dil hebe ku İsraîl iqna ke ku vê bersiva êrişên Îranê dawî nede. Ger wisa kir helbet wê berdewam ke. Wê Îran jî her wiha vê bersiv nemîne. Bi vê rengî jî em mîna hêzin Kurdî, mîna rêxistinên Kurdî ku em li ser aliyên herêmî vê hatine dabeşkirin wê em jî bibin beşekî ji vê zorengê ji vê girtin heviyê. Ev ji bo me jî wê helbet xwara ziyanên aborî bêne. Wê xelkê me êl ser erdê mayê jî wê ew jî koçber be. Dergehên koçberiyê ti car nayên girtin jî. Wê ew rê carek din vebin. Ev jî cihê metirsiyê ji bo me wek milletê Kurd. Niha gorjmetê xwastin em ji bo vê gumaniyê çi amade dikin gelo. Em heta çi radeyê karin tev bigerin ta ku em karibin xwe biparêzin. Ta roja îro tu planeke me jî bo siberoja nêzik vanîne ev jî bêhtir mirov ditirsîne. Yani mîna nivîskarekî mîna şopînerekî ji rewşên dawî ez wisa dimezînim bi çavekî metirsîdar. Çavekî ku tiştekî wê biçêbe em hêvî nakin ew tişt çêbe. Ez bihêvîme ku bika asta tenê tizakirina Îranê dwarê aborî da. Ne zêdetir. Ez vê hêviyê dikim. Belê. Gelekî spas Birez Rêber ez ên hevderbaz bibim ba mêvanê xwe tinê Nîhat Temir
برایز نهات جنابت چوال ابنره يعني شر ودريا شر اوكرانيا شر فلسطينية يعني شر الدنيا حتى شر الدنيا يهبن ملت يعني روشنبير وسياسة مدار باس كان درجن دي شر سوريا وها بمينة وأواجي بجشتي باندوراوي لسر قلمة لسر كردية عرب جيتي دا زراريت بينن لي ببراني لسر رجاوي كردستان دلما الويا ودلما جبويت شبتا متخوازن بعساوي بكن جنابت چواد بینه وی باندوری چواد بینه ام چپکن کو ام جویار خوب پارزن یا جی خوشی چپ بچه آواز رزگار بکن زرار چقا ساکن بگی جمع وقت سیاست مداره کی بیرو بوچنه تا چیه بله مامستا براستی باندوراوی لهرمي تبدأي للروج آوات تلي يعني هر چار پرچه کردستانی روجلاتا ناوین تبی جیهانی تبدست کار بیم باندور هی جبرگو ایرو مدی رولا ألمانيا والاتحاد الأوروبي البروكسل يعني بيا قبول نكرن قد بين جراي كي يعني في رازينام جراي كي إيراني صواريخي باليستي وترون درد كافين لإسرائيل دخل بيا بوان قال كي نخشوا وزبين بلكي دبان روجات سبي وكنجي دبان روجات وسردانا إسرائيل جيبي بشبرقو بشقريا دبي ألمانيا وأوروبا تف بشقريا إسرائيل بكم أز بيرو باوريه أز بلكي زحمة أز بيم شر يعني برنجكي بيتر هر جبرقو بشقريا إسرائيلية يو إيران بلكي إيران مترسيا يجبيه كي كلكي هي جي أمريكانا وإسرائيل وك ما ديجي بري تشندرو يا بريا فتراكي أو سوداني رئيسي وزراء عراقي لواشنطن بو وهالبيفيد نافان شيبون أمريكا دخوازي وبرنجكي بخورتي دخوازي براستي دخوازي دبي عراقك خورت بي جبو تليا ايراني ودستي ايراني نكب عراقي وبريا فتراكي سروك مسرور برزاني جي سردانا واشنطن كر او جي اوك مدي ومشوبان صوص دا هريمك خورت دخست هريمة كردستاني بهريمك خورت بقوين به وهروها عراق جي جبر جبو أرمانجا إيراني بجي نينو كتبي هلال الشيعي بعربية بيجن تليا إيراني كتيس سوري دي لبناني يمني مترسي قلك هيج إيراني ووك أوروبي دبي نو اتحاد أوروبي وكتبي كتبتو ألمانيا جدبي دبي يعني حياة أنا جبو مصالحي خويا دباريزن للبناني والأردن أو كسيب بأيراني جريداي منكر الحياة داوي زختك يجي الأيراني بكن جوارقود أقزان تليه أيراني دفان هريما تفداي ومديجي رئيسي وزراء أردنيجي أو جي سردانا لبرلين أو جي يعني خست ألمانيا تخوازش برلين وي بباريس جوان إيريشا أو جبو شريد ناف برا إسرائيل وفلسطيني هذا ومترسيا أردن هي جو جاردن كوشبري بآلي أردن دواري وبري كوشبرين دبي سوري الجمن وفلسطيني ورب هروا هرين ماي بيسرو براسي ومبين أجر سر أوك برساتا ما مستا الروج آفا مترسيين بنرينامه أو مترسيا هري مزن جي تركي براستي أو تركي أو مدي بريا دما شري روسيا دو أوكرانيا دي أو دبي ظرف استغلال يعني دو وقتك مجور بون بشري أوكرانيا وروسيا تركي بتندي أو زخت لهرمي روج آفاكر ويكجاران إيريشكر ومجفيا مترسيا هري مزن أجر
هرمي الدورامة مجور بين شرق إسرائيل وإيران وأمريكي وأوروبي تركي فيه كي وقت خاص فيه كي بالشر بين بآلي رجعواي كردستاني وبيجي نبيج الحياة أنا تركي الظرفة كي تقرر درباس بي برجعواي كردستاني وهريما دا قربك هريمي عفيني وسريك عني ويدم و برسادن ما مستاذ ظرفي أنا دبراستي بيوستيك هي بيوستيك لازجينم كارم بيجي هفريستيا كردي جبرجو كلك مترسي هي يعني أو كان شري هنا روسيا أوكرانيا بردوام شري إيران وروسيا إيران وإسرائيل دس بيكري بهيفين جو شر بردوام نبو ويعني هريم ذوك السر بركانه كي براستي مترسي هي جا جرينجو مرك عربي خوش في مترسي خلاص كي هفريستيا كرداي براستي سر ماساكي جاردن رونين ريفبريا خسر وانا كسين روشن بيرن كسين سر مخابن رونين وقدبي ماساك فكري بيشيرو فكرن استراتيجيك بخويا كرين جيجل استراتيجيك دبن ماسيد يعني بخويا كرين يك دو سيرا استقين لوكيه كي خدي سدمه جويه كيتيه باز دي يعني بين الريج روشنبيراتي خستنج جنويسكاراتي خستنج روشنبير روجنامافاناتي خستن وهر وهاج انا كسي او كسين اندامي بارتيا جدي خستن بدن خويا كرين كار استقين لوكيه كي جوي مجاري باز دي يعني هر کس مایه برجواندی خوی کسایتی او حکم مستا عبدالباقی دا خویا کرن برجواندی پارتیتی يعني ازتی از پارتیا خوب پاريزو خوب پاريزه نخما ج كرداي و جهرمي دبينه برجواندي بله گلکی سپاس ما مستا الباقی از برم باته اگر هبت پرسیت جمیوانت البته بپرسی و آدو دیاجی استخوازم پرسیگی تایبت جناب تبکم حتی پیشی شر اوکراینیا بو که بو سبب نچاره سرکرنا روجاوای کردستانه و بکشتی سوریه نه پیشتی اوشش هفت ماه شر اسرائیل و حماس و فلسطینی دست بکر ونابر فراد بعد شيء حتى أبشرنا هبن دي أوركي بسر رجاوي كردستاني وسر سوريا وورا جبو شارع سرية نا بيجومان يعني أو سياستنا دولتية وحرقو شرك هبة الشر كيفن أجان بيجن أنجي كريسا سوري لباشت كذا بيجومان يعني لما قو شر أوكرانيا وروسيا ديجي أوكرانيا قضية يعني كريسا سوري أنجي شارع سركرنا سياسي لسوري باشكت وهذا جبير كرن يرو مثلا فوكس قال لك هاد سر غزة وشر إسرائيل وحماسة أو جدي صهين باشتركت يرو راجر شر أمبيجن إيران وإسرائيل هجر بردوام بك جبر إسرائيل هزر دك فكر دك إنه فجرين وريشة واي بموشيان ودرونا الدبيل وا فجرين أفجع بروجة أفجي هبهر سري براستيجي قال لك الباش كذا ويا هري باش كذا شما جبر إيران للسوري دي يعني أبكى هجم فجر بيشري داوية داويتش بري دروجة أو سيصد موشا ودرونا جو إيران أبيت إسرائيل شرّي يجي سوري دست بيكر هم كارم بيجن جوه که وقت دما قنصلية إيراني هاد بمبارا كرن وچند کسی سر کردن إيراني هاتن تد کشتن لتشته بالكيش بدوه دمه ده گو إيران گوت رژیم سوري و بيجن جاسوسي انجي ميتيتي جه إسرائيل ركرو ده گوتن و افسردان و کسین سر کردن إيراني الفرن يعني ببين نفن دما گوجا شركر هشتكو أزمان سوري تيجا بن كنترول وان موشي عندهم ودرون إيراني ده جبر درفتنا هات وقت السر أزمان أردن شو أردن آفيتي قالك درون نويجي وموشي نويجي خستن
جبر فيهاوي يعني حرتم شر والهري ما مبه يعني تشل سوري بقلمبري وتشل روجافا بتايبتي ام وكرد يعني كاجي مدوي مسألة شيء شنديت باندور لمتي جبرجو امريكا يعني باصين امريكي قواعد امريكي لجمع لباشوري كردستان وروجافاي كردستان ام يجيد في مسألة دخلوا جري دبن وتعدل ما بيكرن بين نبين شما جبرجو امريكا الي كاري باسرائيل كر واجي سيجنالك بوجبو عربا وجبو حمي جيهاني وجبو حمي دولة هريمه انه كسي نزيك اسرائيل ببت ترى اسرائيل نبتنا خويه امريكا جي بيري وبريطانيا جي بيري حمي اوروبا بيري سيجنالك مزنبو لديسا جي ايران كار خرابيه ديجي امريكانا بك ديجي باسينوي بك وباسي الكونن باسي لهندري روجافاي كردستان دنن ولهوليرين وقوا ديجي يعني چند موشا عاويت بالا فرقها هوليري لبلي امريكانا او موشن خصن عردي يعني امريكان تني جوجو ككريبرغوت ام دبي بيشتا خب خو قويم بكن يعني نبس ان والله امريكا الفري كار سبا مجي بباريس كرك ام خب بباريس يعني تشتك جبالا متشو كك ميرزا بيمانا دهوكي د 2014 یک جخال سرکه او بو گو پاراستن و برخودانا هریما کردی به دست کردابه یک جیش یک عسكر یک لشکر هبه لی مخابن ربابریا خسروی دمی قبول نکر گو یا پکی هی امتنی بسی خونن ام لشکرین روش قبول ناکن و قبول نکرن و حطاینا نجی قبول ناکن گو يعني هجمارا لشکرین روش آنجی پشمرگین روش آواه گرم بیجن ایرو رول باشوری کردستانن هجمارا زیدی 10 حتى 12,000 پشمرگی هي انجي لشکری هي وافجي درباسي هندري روجافاي كردستاني بن هيزك بتند بيش خير ريجيما سوري اشتبترس بيش خير تركيا اشتبترس بيش خير ايران جي هندري ويدو روسيا جي حساب اشتر بك لي بلا وقتها تجهف كتيبه وتا حسد شكر بهزن ديمقراط سوريا ديمقراطيك جو برانيا وعرب وهنك في اللهتي دانن وهنك تركمان تدهن بيش خير تنار السري بيش خير تدب مسلاك اقام بيجن نشتماني سوري يعني تبشك جي سوري وتتخوازي في هريمي بباريزة هقا روجك روجا سوري هات وبو آباكرن يعني بحرك به هريمي جيد بمسألتي دهبه وبلكي او چند كسين دري ببريا خسر ببن سري سروكي بلديكي آنجي ببن وزيرك يعني مخابن قول منتاليتات الجمو هي لي بس تشتكي تخوازم إشارات بكم كك في دامة خورتك دي بس البناء في دامة هي هجر هات وأفشر بردوام كر شردنا برا إسرائيل وإيران وشاخي وشعب أمريكا ل هلوشاندنا إيراني به وشاخي كردستان رجلات ود بروجي ده بكارب تشتكي بيك به وكي ديجي حتى كردستان باشور كارب راجهاندنا وبك بأوجي هريمة سربخوا يعني أمكارن يعني ولو أنا لسير بكن هجر هاتو تنبو مثلا ما مستعملة تر سيناريونا بري بس كاره خاري تجي بيجو هرتين كاره بيجو هرتين وقتها قلكي شر تنبو به تنابرا إسرائيل وإيران ده كارن إيراني شهب بخين بكن 4-5 كومار بله قلكي سباس ام في خالجي درباز تكن دچن خالا برز ريبر دسريدا خواست باس بكه اما بچنوه روشا سياسي و جيانا قل لروجاواي كردستاني چوات نرخاندن ام دزانك برز ميوان ما ريبر دمكي بري چوبو كردستان حتى لوي چند چالاكيا دا حتى لكوباني سمينار كيجي بانل كيجي بيكاني بو هيا مجويجي هيا كك ريبر بله اجا وروشيجي جنيزيك فا وك روشنبيركي وك كسكي كديمقراسي باريس وبيجي جيهانا اوروبا جي ديتبه وبتشل بشتي ابقى صالي 15 سال 10 سال بتشل ولاتي خوا قبل هركسيه بتش ولاتي خوا جي ببينه ومقايسه بك الجيك واولاد جي وجيك وتشيه ولاتي خوا كردستاني كوباني كلوي ديتيه كاتشوا شيروفت از خوازم
برز ربر لسر روشا سیاسی و آبوری و جیان خلقی چه دیتیه چه ندیتیه چه شروعات کش مرابش کرم بله مامستا براستی وک از دوی سردان خوی داوی مدیدیت روش نبوه ام بیجن آلیه نینیه که تام ام دی میزینن که جیان تیدا نابه جیان تیدا دبه نلگور پرنسیبن ما وقوام الولاته کی راحت ولاته کی وقت ألمانيا دجين يعني هلبت مروف نقاره هر دو روشان بینه برانبری هفدو مروف دوی کدا يعني ام بیجن ظلمه که هر دو روشان بینه آلیه هفدو اجبر تجاران نابن يعني نه أوروبا نه جیانا لوی داره نابه وقت وی داره و وی داره جی 100 سالی بجینا که نیوی جیانا وی داره ام به یکی باشدانن لی ام بیجن روش وکی ام بیجن روش اکتیج جیان که ام بیجن دوی وینی و نافچین اپوزیسیون سوری و رو نافچین که بن کنترل حکومت سوری که تو هر دو دوران بوی بروشا روجاوای کردستان بینی هفدو و ببینی روشا روجاوای کردستان باشه هر دو دورن ایم بن کنترولا اپوزیسیونا بسر و ترکیه و ایم بن سروریا حکومت سوری یعنی هر دو دوران باشتره جیان تیدا بکیمانی تیدا دبه لی نبوه آستا کو مخواستی مینا کرد وک مروفه که نشتمان پرور يعني نلقور بوچونه ما نلقور خواستك ما يعني دبي روش جواني باشتر با يعني دبي ايرو روش دبي جواني جاليه ام بيجن جواكي يعني ام بين ايرو كار تنه د سازيين لشكري دا هنا لجدر باي سازيان دا دبي تمروفكي بكاري روشا موچه جي حتى راده يكينا او قاسي باشه يعني گور بهابون دلار و رابونه و هر چند روز روشا ام بیجن پروسیا حبن هشبر ام بیجن بلاف دبه برنگه کی کو ریوه بری نکاره کوه کنترول بکه يعني خورت بری خاددن خورتن جنن يعني مزنن بتمن دچن تشتن ام بیجن حبن هشبر يعني كارتينن افيا كاجي يعني مروف ماتماي دبه يعني چما افتشتهيه افتشتتا اشكره چما نايه كنترول كرن برنگه کی جرنگان کو خورتن ما ورن پاراستن جوه نخوشیا ين نخوشی هری کريت هری نخوش يعني وان روشان ام بیجن ريبندن خالن كنترولي لشجر بندان براني خلكن وين تباين وين عربن ام بيجن ديمنن وينين بارتيانا لدفرن عربي نينن لدفرن كردي زحفن شما دفرن عربي جي او تشت نينن من جاكي برسكر قوت ام ترسن كو هنا كان وان وينيان عرده دینن و پیلیکن جبرچه چما اون نه باورن بوان کسین کوا وان دانیل لسر دوان تبلی سازی آن کری هنجی جوان باش نباورن يعني تیوات هایی کو تشتک ندره دا هایی هم بیجن گروپن چتین هشبره يعني دمالور بوم من بهیست وكان بيجن هناك دخالن لشكري شركنا براوان وجروبك تشتاين هشبري قومي هن زندانيين هشبري خاصتن بازدن وهاتن كشتن او هر دهان چما نه هاتن نورمال ورن گرتن و بگراندن زندانه چما زندی بین کشتن يعني هن تشتنه هنا يعني از دکارم بیجم کو کنترولك بريكو بيك جاليه ريفبريه نايه كرن يان دجمن پرن ور كسن هاني جدر واهاتي پرن كسن هاني وك شانين رازاي دخبتن
ترسك مازن ناف خلقي دا هيا بتايبات كسن كو كردن مين ناف الدفرن كو برانيوان عرب دجين نافوان دا دجين من الرقاية من بجي ترس هيا يعني كو شو شانين رازاي بدربكي رابن سرخوا وكم كوجية درست بكن دحقي در مافي وان كسن هاني كل الرقاية يعني المن بجي دمينن أو ترستم هيا يعني دروشك ام بيجن تشونا من سردانم وك اوك بو بين بعربي بين سر مغامره بو يعني كان بين وك مروبه كيكو او قصال وي ولاتي ندي تي خازه ببينه دي نما كاره قابليت خازه هر يعني بفي رنگي بو من سبارت من لي براستي يعني دور ندوركي آرامه دوركي شر دوركي كوتي دا شانه هنه دوركي کو يعني تام نهاتیه کنترل کردن به وی رنگی از کارم روشا سیاسی و جواکی لروج آوای کردستان بنرخینه کو روشه کی نارم اجدر وای او ناکو کین هندری ناف مال کردی داشی او جی هین مجاره کی دنه يعني بارگرانی کی دنه يعني گلک تشنهنه نهات نه چاره سکن نیف چو ماند ریدا نیو ریدا ویم بینه سراس کرن يعني ايرو كي حساب جي كي بخوازي نزاني كي رابا اخي قلتو بيجي بتو زاني هر سازيه كي تنا سري خويا هر سازيه كي برنگه كي بريفاد با يعني بيجن ابي اكاجي جي ديلك كوكت كي قلتو بيجي تشيكي كيب كيرا تشيكي يعني كوكت دانستان نه بيجي كي جان سازيه را تشيكي يعني دست فرن دست دريج دريج هنا دستن نفني نهينا هنا بالماسيجي يعني روشكا قريب يجي ناوي وي ناف نيشانا وي قربالغ فوضى يعني بيجن جبروي چه آخافتن لسر اشکنجه کرنه لسر چاو رشا پیش کرنه گرتنن سیاسی از کارم بیجم اف گوتنن تورینه لسر وار جیانی دا وقتی مروه تیکه و نوار جیانی دا و ببینه اف تشکله کی نورماله اشکنجه بیکرن نورماله گرتنن سیاسی بیکرن جبر چی جبر نه یک ریوبریه نه یک نتچه نه گوده یک لاشه حتی تپیرا گوتو بیجی کی اندانستان بیجی و هم یکی بینم برچاو براستی روشا من نروشکه کو بیجی والله دولتک هیا و اشکنجه دکه در مافه کسن جیرات بیجن نا روش نه وصايا نبي رنگيه روش اكيد لبلي هاب دكارن لبريك برسكيب كل يعني ام ان هاد بيجن بريا خسر دستلاتي وي دريه وحمد تجد بين كنترولاوي ده للجناب تاع ان هاد بيجا نوسانه لوي ده سري هي بسري هاد دايره كي بسري خويا جيبوي وي دستلات ديارني نكيه بله ببي رنگيه از وقت شويه شیرو وکرنا خواج مرسله را به رنگی نرخی بله يعني تشتكي وصل زلال نينا يعني هيرو يند بيجن هناك بشك بإيران و غريداينا بشك بتركيا و زندي غريداينا بشك بنظام بالسيستم بريجيم السوري و غريداينا بشكي نتو پرورن لتشتكي دستوان نايا افجي هيا بله ليه بگيشتي روش كتبيني برانبر خا دور اپوزيسيون يا دور بن سروري حكومت السوري دور ما هندي ساج هر دو دوران باشتره با آخافتن ملتن کماوان دیتی بوارا زندی آخذی بله گلک سپاس خواست گلک سپاس برز از دم با برز نهات تمیر که او روش سیاسی و هر واج جیانا گل لوی چاد نرخینه لگور بیرو بوچون لگور اداره و دره و لگور داخوازن کسمه سیاسی پروژه سیاسی ور حاصل جنابت چاد نرخینه ما مستا براستي روش لگورا شوبين نقش بينه رش بينه بس نحيا داويش بر الگورا وكد ريزاني بابوري وغريداي يروم تبين نرخي برا براستي قلكي نرخي يعني بلنده يعني الجورا الملد بيجي تشتي بهاي قلكي
بلكي دجارنا بروش آرامي أوجي نج شهر قاتي دملته يعني قاتك هي أو أقدبي تجار الحروب هناك شيء هناك كان يجي براستي دقاطع جوردن قاطع بني بلنغاز فقير هري بريشان وهري فقير دمينه وشارد دست تند براستي انكي بلكي جالي كارياج فرد هناك شوان درب هناك لور دهندر دالي كارياوان دكن يعني براستي توايه روشا ابوري نارام براستي يعني دقاتك بلكي بروسنت سيب بيشتو بيج بروشك بلنغاز البراستي كامباخ الجورا تيغوتن الجورا نرخن ألافا يعني قلكي بهانم بس الجورا عم بينك داخيا كرن حوال الجورا هرمي دن آرام يعني باش إدارة بن لي أم دبين كوشبري قال لك ما مستا كوشبريا خلكي قال لك يعني تشكي زيادة يعني دبي كيف كده خانية خد فروشة حردية خد فروشة بس غازي بقي فاندرانا جبو خج جوي كريزي خلاص كي دبين زحمتي دكارم بشي دبي دسي كار كرد مالك يذهبن حياة كاربن جيانا خبر دوام بكن يعني يك إنسان زور قلكي زور إنه كارب جيانا خبر دوام بكن برنجكي نبين برنجكي ولو خوش حياة داوي هما أو دبي أو قلت لك مي كردي هي بنانو زكي يعني ما بروجا خب قديم درباسكي يعني فيها قلكي نقاطك قلكي زحمة هل بتم روجا أبوري جريداي بروشا ريزاني دمي وقتا آرامي دسازيا ذهب ريبابريا خسر ذهب سرو بيك به وهل بتا باندوراوي الابوريجي هذا اللي ور خيادك انه اوجي نب سرو بر براستي اوجي او بسازيه وان هريك برنجكي هريك شارنا برجونديه كسايتيجي وهنك شارنا تيغو تن براستي وكم نزان تشتك دسيمه تن كسني هنن يعني بري بردر دخلنيش درفه براني دستوان دهنن وقتبي هذا جه ناين قلت ناين وقب عربي دي محاسبه كرن جزاء كرن انه قالوا تأفرش كواني دوه يعني تبي كاربو كار كرك تشوق بو ايرو مليون سد حزار دولار بيس حزار دولار لجنبي يعني جمارني براني دوري عاقل براستي يعني وكم كان بين كسني هنن بآفوري دست واند ما يعني دست كسني امتكار بين شد حباكن يعني نعم بالبيش اشهد ده باز دبن او آفوري جيش دستي واند يعني قاتك لبني هي جوار كاردك اللي قاتا هري بلنغاز يا بر بنرينام وأفتي تخستنوك بريجي داخل يا كرنج جهردو آليا سر وشام بلبس كرنج برجو قلكي باندوراوي جهرتنا كديموغرافية يبراستي دركتنا كردا بنا برياوان جدرفي ولد بيترج جي كسين دنيا جي عربان جي كسين دن وأف باندوراوي لديموغرافيا كردي هي بري اوك تيغوتن قالك جي هرمي دند درباس ونن علي قامشلو دربيسيه عمودي بونن بري لدربيسيه باجاري دربيسيه سري سدي نوت كرد بون تحارب بون ايرو بلكي بونن بيجي يا شيس بتشلي يعني فيا دبي بآواكي بريكو بيك بيسك ناندن جي كسين سياسي جي كسين ريزاني خدي او حقوقي بسكنن او دبي يكيتيك هفريستيك لسر ماساكي براستقين راستيوك مداخيا كر اف او امكاربن
بشكي هنكي آرامية تيخن هريمي أو هنكي ديسا بلت فقر بشكريا سياستي بك أنا كسي بك يعني يروب دبينن براستي ملت حالك ما يوك بهت ماي مراد بچاره ماي بنزانوي ببري خو بدو كو تعالي سياستي دي تعالي ريبابريا خسر دي الور كار بك كارنك يعني براستي روشكي رشبين اسكار بين رنگكي پر از رشبين ليل نگش بين براستي چيم خابينيه يوم بهيبين نقولوش بيتر بهيفيم رج بيتر آرام بب وجبرجو مترسيه هيج وافشر ايرورو بين برا ايران واسرائيل وما ترسيش تركي جاري قفال هريمي دخ ما ترسيش شانوي داعش هي يعني دكيجان ظرفي داعش ازبيم يعني وقتی خویان آمدهی اگر بالابونک چه ببه اگر بفچونک بچوک چه ببه و هرم تیکه مترسی که براست بله گلک سپاس استن با کاری خو عبدالباقی ما مستمع گداریا هر دو میوان خود کرد بله و ام خواهی هر که ام دبیجم دشوبینن و لسرجی مجول دبن و دا خفن جی روشة سياسي ام ببيجن نبيجن قالك جرى لهذا دري تاني نقاش كرن و هركز ديتني خال السروي دبيجالي روشة جفاكي جيانا جفاكي زوب كاس لسر ناخ وام دبيجن تشما خلقي ما كوشت كجوي دولة النظام زلهيز انا خلق جويجي كوشت كان لي الروشة السياسية لولاتي ما لهريما ما اوه خدايا شوقا خدايا روشا جيانا جواكيجي يعني تا سياستا مايا جيانا جواكيا ماجي لغور قوتنين رئيسدار ريبار كوتشيا لوي جيايا روشا سياسي اوه خدايا روشا جيانا جواكيجي وساتخليه كو هر جهر داري دنگه كي دارته و تو اوكي جيانا كي کارنینه بس اگر تو بی لشکر پرهیاتی دا کت نبی لشکر یعنی دبی تو بی چته کی جالی کی کبکر بی خوارم بخوی نانوزی کو وکی برز نیاد گود نانوزی کو جیانا خواب بمشینی جناب تا چه پیشنیار یا چه دیتنه ته که امجوی روشی خلاص ببین بله اساس پرس لویه ام دبینن کو خلق برچیه خلق تازیه خلق دترسه خلق نویره دنگ که خلق کشت که و فلان که بیوانت که ای باشه چرسریا بیا چیه که ام کو بکاربن ریل وی تشتی وره گرتن بله بکاربن خلق کنه قاسی نفسه کی بکاربن نفسه خواب دبستینه بله بله سپاس که میرزا سروی پرسه گرکی گرنگه یعنی رو از لأوروبا از بشتغلم از وقت سیاست مدارکی نرویجی از دو جارا دو دوره از کتم بلدیا باجار گوزله وقت سیاست مدار هرتم مسئله جواکی پیشی بون تیچاوا وی باجاری پیش بخه تیچاوا خلک وی باجاری بجیو جوعان بک وگو بیجن لیگو هدار بکه مدرسه جیر بک دبستانه جیر بکه نخوشخانه جیر بکه تیچاوا خوارناوی پیدا بکه اف سیاسته یعنی سیاست مدار ارمانجا سیاستی اوه بله ارمانجا سیاستی اوه ایجا مخابن لریببریا خوصر جبر وک هر دو حوالانی زمان یک جه نل سر هفن افريبري ما بقولوا ما تخمين ذكر يعني ما قومان ذكر ما تقول سياستك يعني او اداريك انجي ريبريك بقولوا بتند لي بخابن وكك ريبر تشتكي بالكيش قوت وبراستيجي يقولوا يه جروب بن خوياي وحر جروبك جيباليه خدك شينه وهو هستين توي ونداد بده مساله هري جرينج وكو ككني هاد قوت مثلا جندليه يعني بري انا جارك بري خلكك بيشوه يعني وقتا شركات انجليزي دي بيجي هجر بترول على روجاواي كردستان بي انفستر كرين يعني بيدر خصنو فروتين 20 مليار دولار حرصار كار بجهوي هريمي
ئەو 20 ملیار دلار کارێ نەبەست هەرێما کوردستانی یا ڕۆژاوا بە خودی بکە کارێ هەممی هەر چهار پارچەی کوردستانی خودی بکە لێ مخابن وەختا ڕێڤەبەری هەفکەتی بێ وێ چاخی ئەوژی تنە ئاد دووە یعنی ئیرۆ بخۆند گۆ ڕێڤەبەریە خۆسەر وێ ئی ساڵ 1.5 ملیۆن تۆن گەنم بکرە بەریانە ئێمەز وەک پسپۆرەکی کرینا گەنم بووم یا وەکەن دەزیارێکی زیراعی ئەز وێ چاخی مژی کار دەکرد دەحیشتێدە تنۆتیدە یعنی زبا چیرۆ کازانم وەختا 1.5 ملیۆن تۆن گەنم بێکرین دە موسمەکیدە وێ چاخی قیامەتێک پەرەد کەوێ هەرێمێدە یعنی بملیارێ پەرات کەوێ هەرێمێدێ بەربوتیوی گەنمیژە کەسێ جۆتکار بکرێ و تجاب خو وقت دولت تبهيله باشر تبك طوب وتبك نان وتبك يعني او بريغو تين دوي هريمه او كرينا 1.5 مليون طن جنم برنا قيامتك برجر ده هجري ببريا خسر جياب في وناغي وكاربي تشتي بك ديمك دولتك ديمك برجلك هي لتوري واقع تور برشعب الخلكي بنره استاتستيك مدرخص ايرو يعني السر تایبەت لەسەر هەرێما ئەو دەبێژن باکوور و ڕۆژاوای سووریا هاتی کرن ئەدێ باشتر بخوێنم کەک میرزا دەبێژن 61% ji malbatên guheyê heme deyndar in li herêmê li herêma me Rojavayê Kurdistan 75% ji wa pere cem watine got mehê di mehê de xwe biqedînin pere tune ne pere kan belkî xortekî wal Ewropayê $100 ji war çîne xwe pê xwedî bikin pere tune ne got xwe pê xwedî bikin 25% tenê kesê ku maldarin an jî perê wan û karin xweş xwedî bibin 75 tişkî wa tune 25 wekî hat got perê wan û karin xwedî bibin 20% yê got xanî kirê kirinin û mûçeya ji dewletê distînin ew perê got distîn wek mûçe têra wê kiriya xanî nakin demek yani erem dizanin yani îro Sûriye bi gelemperî 99% ji sedî di bin xeta belengaziyê denin lêberî herêma me pere tê henin pere jêr tên derî vekirînin yani derê herêma Kurdistanê jêr vekiriye karê gelkî heyata mirova xweş bike lê mixabin xelk nexweşi wego me got pikêmanî kahrebe tune yani gelek jara kahrebe tune av tune yani tiştê got millet bê parastin tune a herî kan bax yani ev nakokiya di navbera rêveriya xweser çêbûye û di navbera rejîma Tirkiye egerin bêjin di her serê demekê de yekî serkirdê wa tê kuştin bi dirûnekê yani vê dema dawî li Kobanê Wehîda Atalay hat kuştin belê îpek gîr Dîmir hat kuştin wexta ev kuştin çê dibin millet jî ciz dibin millet ditirsî millet nema dixwazin wê herêmê bîne yani belengazî heye û kuştina rojane jî heye di do pêçaxê namînin berê xwe di penaberiyê yani gerek ev rêveberiya xweser li xwe agehdar bibe bi kê masî diriya Amerîka de çareserkirinekê navbe xwe bera xwe û Tirkî çê bike yani li hevatinekê bike çê bike ji ber cîranek em bivê nevê علاقتا me ji Kurdê bakur tune ew kar xwarêzgar bikin yani bes wexta te bifikir bi herêma xwe bi herêma Rojavayê Kurdistan dikare çareserkirinekê ji vê meselê bike ji ber vê ay wekî tişkî de yani perê got ana bi kar tînin li herêma Kurdistana Rojava dolar yani wexta te dolar bi kar tîne pêçaxê perê te yê heger yên niştimanî heger me wereqa Sûrî dadkeve yani bawer bike kek Mirza li hemberî $1 14,000 ورقه سوری یعنی $100 اگر $100 انا بشینه جمروکی خوره دکه 1,400,000 ورقه سوری یعنی و معاش بلکه یکی موظف اگر کار به دستکی یه سالکی تمام $100 بنر چقاس يعني قيمتها برادا كتيل نل هريمي تاني الحمي سوريا اللي بلغ الهريمي قالكر يجبر دولار بكارتينه بري سوري بكارناي تشتكي باش جالي كيف تشتكي نباش يجي مختلف ايكونومي بايكونومي مثلا ابوريت المساله بناره جندلي وجو هوال نهاد قلت جندلي قالك هي قالك بري جوهاتن دزين جهريمي هنن قالك بري جو تشون قنديلي هاتن شوتاندن بريده ودروني تركالي خصن هاتن شوتاندن او جي هي ويش اخي وقت برا درافين جهريمي خلكي هريمي ببرد مينن
بلنگاز دمینن بلنگاز بینن بريوال علي كوش بريف وچخجي ديموغرافي تيغوهرتن وسپاس بله گلک سپاس ام تکارم بجن روشا سیاست و روشا جیانه یا روشا برچبونه لروجاوای کردستان وکهبن او برچیه او جی برچیه سیاست کمه خارجی کمه پرجی کمه بله که مرزا اشکارم اتر من جبیر کرد دو خورتا تشتم بالکش نویسنده بو بس از جبر سلاو ورج بو همی کسن تماشاوان یگو جمر کومنتارات نویسینن یکی خورت نبی سیف الدین ملا دبی چما هون وکر و شمبیر ون انا کسی و ریبریا خسر ناگین ها بون کاربن به چاره سرکرنه کی بکن برسبا مجبی کیره یعنی بری انا پیمان حسی چاچه بو یا بو امریکان کتنا برا هر دو طرفاده و براسیجی لسر بنگها پیمان دهو که تشتک خوش آوا کرن رکفتنا کردی یعنی اگر او هر دو هیز حساب امریکا نکن حساب ما چند رو شمبیر بکن دقل قوم كارين يعني ام حزد كن ام حرتم دبيجين ام غازنات كن بيقو من ويرو جي انا كثير جي از ولو دانو سند مقلك سركر ديوي مقدوي هونجي سياسات اخو بقهرن نحمي تيجي وبكيف وبه دبي هونجي علي خو هناكي بالي ريبريارن ريبرجي بالي وفاري مقارب تشتن وقو بيجين هربت دنابره هدود مقارب بكن سري ما مستعجبو از خاطر جبوي جامري جبوي حوالي جبوي او كي تشتكي بيجن حمي برنامج کو ام چتکن ما بس ما هدف ما ارمانجا ما اوكو ام حمي رخصتين الروجاوي كردستان بينم بها راس بكاربن سياسات بكم بكاربن غاباويجن ارمانجا في برنامج کو ام چتکن او وهدف ماشي او وام جبوي ددنا نقاش كره جبوي دنا خبردان کو ام كيماسيه خو وزديه خو ببينن لغوروي ورنا بها بيغمان یک دی هی که میرزا نبی محب السلام يعني حسكري اشتيه بقول بيجن او خي بانجا دايما وكره وشمبير نبي ميجي يعني زمان قوتي خورتك هي جالي ميتي تركا جواب باجاري دربيسي جالي ميتي تركا تي قرتن زبيدار مجوي خورتي غوني ويسان نبي خورت بدما ولكنجي هاتي قرتن وشما هاتي قرتن داكو ام كاربن يعني دنجيوي انجي نبي بجينن سازي نبنتوي بتايبتي سازيك ما هي ناوي مافي وكي جام وكي روشن بيرانجي ام كارن كاركي كيماسي داري سياسه دي جير بكن بلكي ام كاربن وي رزقار بكن وسباس بله سپاس دبي مجارده اگر كيماسي ميوان متخزن تشتكي دم بيجم برا كرم كن اگر انت نخالا خوي داويه امر سر خالا خوي داويه باخنجه تشتكي تنا بله خالما داوية روسيا تركيا وإيران دقال أو تجمننا رجيمة أجل نوروز بكار أوي تاي بخير رأي دي راس ببا رجيمة تخوازن جحسة دي خلاص بن بله تخوازن خلاص بن باواك يجي بلكي نكار نخلاص ناخوازن خلاص بن وتشتكي دنيكم من بهيست چارده وی مه دروج برنها هیئتکی امریکی لگل هیئتکی ترکیه جوارا گوتیه دبیجه زو بکن به انا کس چه به حسدره به اوکرا لهف بکن تدره لهف بکن اگه هناکن هناکی دندکن اواجی وک آگاداری از بدموه اگه نه هناکی دند دست بکنه اواناتکن و دیساجی کردای خالیه جدست بكدا روسيا وتركيا وإيران وهالبات الرجيم جي دخازن حساتيج وتراكن يجي بخوفا قريب بدن بخن وكي شاكي إخوة إجا تشواد بكن تشواد كارم بكن دكارم بكن نكارم بكن يجي تشتكي وها لباوة تشقاصة هي هون تشاشي روفاتكن برز ريبر هبون از اگر دوی واردن گوتنه كتابه كرم كن بله انها از باورم كو امريكا هين نجدلا بالهاف هاتنه كنا برا انك ثيوري ببريه جبروي جيجي نجدل بنوي دهلاكو هرسن هيزن هرمي مينا يعني بيجن روسيا وك هيزكي دولتي مازن الجل ايران والجل حكومتها السوري هل بد خازن ذيكي دسترين دم بيك بيرن كاروبون هولدان واني داوي هو هناك ايلن عرب لجندوار دي
دیر زوره باجای دیر زوره خواستن تشکلاکی چیکن لی او تشکلا بسری نهاد هولدان وان هلبت و بردوام بن هرگاف ترکیه آلیه خوابا هن چکدارن ایب سر و داعش هرم کوج بن سروری آویدا تین دخوازن ام بیجن کسن دیلن خوال کامپا هوله یعنی آلیه زندانا حتی که بخوازن رزگار بکن هر جار جار تشتکی ببیرنگی چه دبه یعنی هولدان هر سه دولتان و ایرانه واسطه تاکو ریوبریا امریکی نجدل به چاره سرکرنا مالا کردی ده روج آوای کردستانی گر او دکاره و یکی پیک بینه چاوا کاری بو 10,300 هیزن سیاسی الباشور هفدورا بیک بکد کاره هلبت تیجی روج آوا دا تشتکی و سابقه گر بخوازه گرش دل به بر بنتاگون گوت نکید بجه ریوبری کوشکا سپی تشتکی دبیجه ریوبریا بینگهین تشتکی دن دبیجه شر او ناکوکی آدناو برا سیاست امریکی تکچوی او جیجی نتنه پرسکریکا کردی دو گریدای پرسکریکا ناوچهین دنجه جی گریدای ناوچهین ناو دولت روجلاتا ناوین جی هیا یعنی تشتکی بسر اسرائیل کت یعنی دسپیکا ایریشا حماس 7 اکتبر او جیجی بصدما نلهف هاتنا ریوبریا امریکی کو دمکیش دمان اسرائیل تم دو پاراست بو تبدیرن خواه جبوه بریوا دبرو بون لی پشترا دف جوه مرسله و یکی بردا بو بله اف یکا جیجی امتکارن بیاکی بیرنگی روشه زلال بکن شروع بکن اف نلهف هاتنا ریوبریا امریکی هیچ کو گلک پرسکریکن در روشلاتا ناوین دا بیت وکرن نوع چاره سر کرن دما ام بخوازن و یکی بدن ناس کرن چما اب هر سه هیزان شب و رو ده پیلان دانه الهف بندیانه تا روژا اسکارن بیجم جی کل هف هاتنا ترکی هولدانا کو روسیا نافچیتی چیکد نافبرا رژیما سوری و ترکیه جی اف جی بو به یکیش بو تک پرنا حسده و پروژه امریکی ده ل باکوی روشلاتا سوری اف جی گیج صدما نلهف هاتنا یا نزلالیا سیاست امریکی دناکچه ایریشا حماس جی بویرنگیه جوه صدمه ام بیجن تشتی کنها ویرکیا ایران کو ایریشی اسرائیل باوای کی زندی بکه او جی نزلالیا سیاست امریکی ده دربار روشلاتا ناوین حتی چرا ده و امریکا جدل به حتی سینوره کی دینه نتنه ج زلامن ایران یعنی جمیرن ایران لنافچه بله ایران بخوا یعنی ایرو امریکا کتیه دو قناخه که دو دل ایدی که نظام چاوا و یکی چاره سر بکه مثلا اسرائیل و ایریشا زندی جالیه ایران السر او یکا جی ریوبریا امریکی نها خسته جهه کو بباوریه کو ام نکارن پشت خواه بتا وک دولت نکارن پشت خواه به امریکا حتی گرم بکن یعنی دولت کنداوه عربی ایرو جی دوه ایریشه بهتر باندور بون بهتر اسرائیل بخواه از یقین دکم باور دکم کو باندور بون به ایریشا راست جعالی ایرانی اسرائیل اف یکا حمی اف پرسن حمی جهه روجبا ایرونه روجبا و نافچهینه کو ام ایرو لسر راوستن باشتره کو ام سر راوستن دما ام ناکوکین هرمی و ناف دولتی بگهن آسته کو ام زلالیه بدنک و چاقی ام فهم بکن تشتی کل دناف برا ما یعنی دنافچه ما کردی دا دقاومه امویجی فهم بکن دما ام سیاست هرمی
زلال تي بگهن شیروه بکن اما بگهن گلک برسوان جوان پرسن می آسه چما ایرو کرد ما کرد نابن یک جبر ده جیهان دا باوری آمده ت گلکی نبویه یک تم یکیتی جبر جواندیا هزن کلکه هزن رخه او یکیتی سپا دکن سرگل کو ببن یک جبو بر جواندیه دیواتایه کو یکیتی نتنه هیسان دروش مکه کو امپی خوابن و خومینن ده دمن آورته دا دمن زحمت دا یکیتی جه انجام الهوهاتنا هن برجواندیان پیکته اگر او برجواندی نشتیمانی بن آن هرمی بن. بله گلکی سپاس از بین با میوانی خواهیدن برز نهاد تمیر بدیتنا تا يعني ام دزانن کو رژیما یاجی دولت سوریه ترکیه ایران و رژیم بخوا جدسپیک و دخوازن کو حسد جورت راکن و راسته ل بچه اوار راکن بکوا گریدن گلوت کارن تشتکی وساب کن جناب چه بیجه بێگومان مامۆستا گەلک ئالی نەڤ ئالی تەنێت خوازن هەسەدێ خلاص بڕاستی وەڕوایە ئێمل گۆرە نەڕینێمێ باوەرم ئەوک دەمکیە ینی ئەنا بەرژەوەندیە خۆ پێ دپارێزن هەر دەولەتە چما ئەv هەر سێ دەولەتەدا ناسین رووسیا و تركي وإيران وريجيم براستين ل أجر أفانات خوازن جه هسدي خلاص من لي أم بقرن برجوان ديوان ما وصلا برجوان ديوان ناجين هفدو برجوان ديوان ترسي هفن وكان بين تركي وريجيم تركي وريجيم بريا 2 سالا بريا 2 سالا دما استخباراتي وان هردو الهبرو نشتن و برپرسیاری وانی ای بزن سر استا رئیسه وزراجی دا خواست کرن سر وزیریج دروجی الهبرو نشتن اکتبه نگیهان چاراکه بگین هفدو دوی دمید وقتا بگین هفدو گیهابونا چاراکه و از بیم وج حسدی خلاص بونا ابدا خوازا یا سرکه یا هر 4 دولتای کارم بیجم برگو رژیم دخواست ترکی جخاکا سوری تفد درکم و دبینه دا کرد و روسیا و اوکراینیا روسیا اوکراینیا جی ترکی دکار دستی خوش اوکراینیا حیا داوی بکشیده دکار دج روسیا جی برده یعنی تدبینه جارنا به هیلا اوکراینیای و كسيجو بددل جرب آلي روسيا وجرب آلي أوكرانيا دي كارج برجو أوروبي دسكرية أوكرانيان وتركي بآلي أوروبا يجه وجه بآلي روسيا ببين أيرانجي روشاوي وبي خوياي يعني روشاوي نب بهلا روسادي لفرهنكي برجوان ديوان ناقن هفدوج برفيكي از بیم و نبه ثانی کاربن جه هسدی خلاص بد دما برجوان دیوان دیهان هب و سر ماسا کی روشتن وگر ترکیش خاکا مرجینی رژیم بجی آنیش خاکا سوری درکت و چاغوی آلی کار بجه رژیمه و دوی دمی دوی از بیم به آلی کاریا روسیا بگر ایران باور نک با آلی کاریا روسیا به و هسد اگر بآواكي بين شيء خلص بتشاوا وتفلي لشكري رجيبه سازيوان بلكي تفلي رجيبه من بلكي في اواي كاربنو جهسدي خلاص بلي قالك سباس از دي سبن با ما مستعد باقي ما مستعد باقي يك اف دولتنا چما تخوازن چما رژیم حسدی خلاص بن یاجی
اوایک دو چوا خلاص بن سسه ايكو حسد دامزراندنه بيكانينه دي الوستي وان يجي رفلكسي وان رياكسيوني وان دي تشبه بله ويجي حسد عماده كج حسد خلاص بن هرسي برسيتا قلت خوشبون حسد كارنجي خلاص بن وقو امريكا خست 11 خلاص بدم كرد كارج هجر يعني د بلان استراتيجيكي دولتها هبه جوش هسه خلاص بن كارنجي خلاص بن ليبل چما في هر چار دولت يعني بتايبتي روسيا ايران تركيا وريجيم چما تخوازن جبر ندبر جوانديه وادن ايرو او دبينن هسه زلامه امريكاي لهريمي فدجي امريكان سياسه امريكيين تخوازن او باسكين امريكا بشكينن ويكج باسكي او هسدي انجي باسكي هري مزن لجم امريكا لهندري روجافاي كردستاني هسدي بيغمان وقو حدو حوالا جي قالك تشتاني زمان يعني روسيا برجوانديه نوي تشيه تخوازن تركيا راضي بكش برغو ام كارد سياسه تركيا بعلي خب بكشينه لدجي شرق ولا دجي اوكرانيا وكي دجي ريجيم دخوازش هسدي خلاص ببرنگ فيجرنگاج بر او ناخواز ده هيزن لشكري دو ولاده بمينن يعني او الاوبوزيسيون عربي سنه دنره نتشتكنو لإيرو اگر به هسدي وهسدي بيجي 8000 لشكري مهنن شاخد جيشك يعني جيشك لشكركي مزنه وقارب هيزي يعني او ناخواز اف لشكر بمينه وكي ديجي برجواندين يعني بيكتي بخطه روسيا دو خطه تركيا ده ليبل ايران يرورو كتيد ناب دو دلادي يعني وكو برسات وكاوي بكودا هراجا جي خلاص ايران شتك ايران جارك ليتخه لهسه ليتخه دماكو لهريمك خصنا بحقل العمر دي بيجيب باسك امريكي الوربو دوي دميدجي هناك هسه دي الوربون بينش كاسين هسه دي كشتن هسه دي قوتمات لشكري متكو جي يعني اما علاقته كشتناني قوتي هون نزيك امريكانن هون هبال بندي امريكانن اجبر بي هاوي ازوت كوجن دعوني وقتي ده ايران حزر دكه جو هسه دي بك وبينا حزب الله مينا حماس مينا حوثيه للجمخوه جبر بي هاوي دبي دما داويدي بينجي درونا داني بككي لقنديلي دريا يكيتيان اجتماعي كردستاني وكي ديجي قالك موشين خوا آنين هريمة الرفعت ده هريمة الرفعت ده ريجيم هي وهسدي هي تركي جوي بترسق هجر هسدي بو هوالي ايران البيشروجي ده او موشي جيتي كم دستي ويدي كارت تعداكي اللي تركيا بكن همي يعني صورت او دي من حمي كومبليسيرتي يعني قال كي جريت كي معقده اجبر بيها ويجي دبينن هيزا هري خورت ايرورو لسوريا مايه وبلشكر هسديه فاجبر بيها يجيب ترسل وجبر بيها ويجي تخوازن جي خلاص بن لفر او كيكي بله مدسبكي دا باسكير مقود تشاد في مهيدا دروج برنا هي تكي امريكي تركيا راج هي تركيا عسكري واستخبارات قوتيه هون بپیادر نزیک بن بپیادر بن هبال اگنا هناکی عالی بکن گلو ابا وقت جناب تقول ده او که ده نف چارچوبه او که ایران دهات یا بيغمان يعني ايرورو اگن ببن نبين يعني سياسة امريكا وايران لي بنر هنكي نرمايك هي انجي دبن ما سيد دغين هبرنگا كيجرنگا كارن بيشروجي ده هسه دي بكن هوال بندي ايراني ايني مينا او هيزن ديتر وناف شعبي تركيا ده جبر تركيا جي اري هوال اخرج تركيا خوستي كوبوارا ببا نزيك به بروبلم خو جوار جورتر راكن تمام ايني اگر تركيا بينك بسبير ايراني وهسه دي بسبير ايراني يعني بلان هي بيغمان يعني تيغنگ شكرن ليبلي امديس الخوفه گرن هسه دي بخوا كاتش علي كاري كارب خور بك يعني قالوا بيشتا خوتني بامريكا فتني غريداي يعني جي برسي وغرك روجانه جي تيد بف حزر ببه انجي چندي بيوندي وي بريجيما سوري رهي چندي كارن لهف بكن يعني قالك برساني غرك او برسي بدن وبرنگا كيجرنگا
متخصص زولو كومنتارك السر قوتنا ككريبر بيجم ككريبر بيجي تجاري بارتي نبونيك يعني از نابيجم بلا بارتي انجريداي بريبريا خسر وانا كسيب بنيك لي بلي تشتك هي نابيه برجوندي اجتماعي انجي نتويه كرد كرك او بر بشعبستينن بيغمان هر بارتي تخوازو خو بباريزه هر بارتي برجوندي وهن بس بلا او برجوندي وا بارتيا نلسر حسابي برجوندي نتويبه نلسر حسابي كرد روجابه به ام فيد بيجن يعني يرو ام اوروبا بنر مقياسكي الجمل نرويج حف بارتي هنن قالك غاز قالك جارا رخنا لها بدك نسر تلفزيونا لي بليت ورقه داوي هر حف بارتي جي جبو ولاد كاردك هر حف بارتي جبو باراستنا في خلكي لهندري ولاد كاردك كرك ام جي وك كرد ام في هزري بك نا انه والله از في بارتي قبولناك معناتها اذكارم برجونديه خويه بارتي تي لسر حسابي لكبر جي في بارتي هذه صار حسابي ملتي بمشين اف غلطه هري مزنه واف غلطه غوري ببريا خسرتي درباز به برجونديه خويه بارتي تي لسر حسابي برجونديه ملتي كرد لهندر رجاوي كردستان دمشين وسواس بله از بعدكم مبخاج برز روبرت وصفعنا كر اوي فلسفه جو يكيتيا هناك بارتيا عاليه برانبر ركبر وانه اگر ركبر زيده بن اگر ركبر او بنش بوك ركبر خوش هو لي راكن دبنايك اگر نابنايك اگر وصلنا برز ريبر برسب بذكرم كده دنگه تگرتيه هذا جربكم بس من جوه که براستی افت بو کک مرزا من جب آلی کی بگیشتی گوت مگوت حتی یکیتی گلکی بعد دیرو که دامرو بخوینه اما سرپیهاتی آلمانیا دما سروک بسمارک دا يعني ام بيجن دويتم هيزك مزن هبا او يكيتي سبا بك بزوريجي نبا اخافتني بزمان خوشكي جبر تم ملتك السروه جيهاني بزمانك خوش يعني بالهفهاتنه يعني بتيجيهشتنه كي نتوي نبويا يك ليه تم هيزك هبيه الباشوي يكيتيه تناسكر يعني اف هلبت برجواندين بارتيانا هنا وين اجتماع پروری هن فرجار او برجواندی نزین اجتماع پروری تند دمنه و دمنه جی دور دکاون جی دمه راحتی جی دور دکاون دمه تنگای نزیره دبن جبو بهتر ملتان الخاتم کوم بکن مجاره ما بس من به بو برافستی يعني بخوینن سرپیاتی انگلان کو یکیتی نجد دروش مکه هستیاری پکته لی جهن برجواندیان پکته او اگر او برجواندی گلری بن هرمی بن ناف دولتی بن بله گلکی سپاس اگر تگوتنی و داویه تنبن هم هدی تنه داویه برنامه خواه والله بالك كربا خورك مرزا هبال ورمنابي فرهات عبد الله فرهات عبد الله یک تماشاوان من ما مست یک تماشاوان من هر گاوه و شیروی ویجی تبنی ویجی هنه از نزدیک و نزدیکم عبد الله زاده فرهات عبد الله زاده تشتن بالكيش دبيجي براسي وقال لك جاراجي راستن تشتي قد بيجي يعني مثلا برداني هسه دقل حشدا شعبي كاردك يعني ببدو كاردك بيجومان يعني او مثلا درباسبونا بككي لروجاواي كردستاني وتيكليا واد هسه هيزن سوريا ديمقراطيك قال لك ديمن تبلي هفكريه واسكارم بتشتكي بيجم يعني دمجوا حماس بو بيه ايراني شاوا تشي بوكك ميرزا او يج سركردن حماس شو ايراني جبو شورا تشتكي بوابك رابو ايرانيا شكر شنطاك داني 20 مليون دولار داني 20 مليون دولار داني بوتي هر تشتي خسر راز بكن بيشتي وي 20 مليون دولاري بون دبين شنگه انجبن باسكي ايراني ده ام هیویدارن گو ریبریا خسم نبود بن باسکه ایرانی ده جبر چند موچه آنجی موشهی بچینن آنچن درونه دانم پککی
يعني افجي قال لك جي خطري يعني براسي وقتها او كان بينجي درونه دانه بككي يعني بلكي يعني كيف ما تيجو ملتي كرد سلاحي ويجي شكي ويجي ولشكري ويجي لأم برنجك يجرنجادو ترسن قولي جديجي ملتي خدر كبه وبتايبتي باشوري كردستاني بله مامۆستا ئەگەر میوانێمە گوتنێ خۆی داویێ ئەگەر هەبن پێشکەشکن ئەگەر نا ئەمێ بەرنامە خۆ بگرن عبدالوهاب دەفەتا وهەیە گوحەریە گوتنەکەی بێژی داویدە بله بداوي كرمك هذا نعم مستا تو بتمنج من ماستري برز نيات كرمك قلتنا خوي داوية براستي داويد سباسياوت قبل السيرفي بروغراما خوش و ام بهيفين كوما كانوا هنكي جوك بدن خويا كرين اوك نرين تايبتي براستي نرين و از دكارم بيجم كس بإيشا كردان زان جغي جبيبي كرد يعني داوي ام تفدي ام كردن اگر ام نيزي هفنا بن دجمن دخوازي تم دوري هفب وما قربك وما بكشتن بده ومجهف بخير يامي قد بي ام كرد وبلازقين راسي كانت تشكي بين تشكي دما اناته هفرستيا كردي وجروشن بيراتي خستن نويسكارا جي كسين سر بخواتي خستن جو حياه جوان بي كاركي هردو آلیه چه آلی به یه ریزانی بگین هفدو برجوانتی گلده جبوهن کی گل آرامید بینن دروشا ریزانی جی و دروشا آبوری و روشا روجنه براستی انکی بس ایدی ملت وی روشا خراب ده و سورگن ببید هیلا اوروپا دو پریشان ببراست و سپاس جاردن دوباره جوره وش تماشوان آره و ساعتها وخوش به امجي جالك سباس جناب تتكن وسباس جبوان شيروفيتا وتدو ساعتي خدامة وام هيفيت كن جالك جرام بكاربن هاف ببينن بله برس ريبر كرمك بله از سپاسیا دکم سپاسیا تماشاوان دکم کوما گهدار کرن حتا داوی ام به هیوینا و ام به گشبینینا کجبو ما جبو سب روجا کردی نزدم تشتکی مسوگر به جبو روجا وای کردستان ارواج بو جبو باشور کردستان جبو روج هلات کردستان جبو باکور کجبا هر چهار کا پارچه کردستان مجار و پرسا کردی به چهار سر کرن ام به هیوینا کو عالی می کردی جی دبجه از ازیتیا پارتیتی بردن و هفدو خودی در کون هفدو ام بیجن به هفرا قاربن دوزا خوا بدن بینن سری و قاربن جبو وی ملتی تا کوچبر نبه پریشان نبه چاره یکی نزک دم بجی بینن گلک سپاس بو جنابته و بو شروفته و بو کت 2 ساعته خوشی دایمه و گلک سپاس و بهویا هفتی تنید گلک جارندن مالتا آوا و بخیر هاتی ما مستعد باقی تیو تشتک بیجی؟ بله اولاد خوازم سپاسیا همی تماشاوانم بکم او یکم جار گلک تشتن بالکیش گوتن خبره اوی راسته مخابن قوم سر ديروكا بككي ولهريما كردستان باشور راوسن قالك جي غمجينيه بيقومان حوالكي بككيني بيساندبو قلتبو بيجي ريبريا خسر وسر كردنوي وبيشي بمر خيانه انجي او دبجين اخانه نزاف قلت بيقومان دماغو امرخنا ريبريا خسر دكن براي عزيز ام جبو بيشكتنا ويدكن ام خوازن او سياستا تشوتياغو تيمش عندن ريبريا دي بيسر راس كرن دلي ملسر هريما مي دلي ملسر قامش لو سري كانيه وعفريني وكوبانيه كوبانيه 2014 حطانا الدستي وادا يقرا كان بوبنا جنت لمخابن هنجي واخوي كابل ماي بله ناوی جامری ممو علانه امجي سپاسویت کن و امجي دبیجن بمرای خانت امجي دبیجن بمرای خانت با که دبیجن بيجن گلک سپاس تماشاوان هیجا حتى هوا 2 ساعات خدامه والقال مبون وهرواج بو ميفاني خو جاركي دن وجبو ما مستعد باقي قال لك سباس خو بيشكش سباس خوش وحتى برنامج او امجد نهار چهارشنبه
ازدی باورمند ازدی ما پیروز دکن و سر سالا سر رجع اولی آنیسان دیسان وان پیروز دکن و جنها بخاطره و حتی تحفتیتن امی هر ببینن ایوار باش بار باش بمین خوشیه